too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Memamo akwaba shonko eba Too Much GH. So meeting at Nana ama uza na minimo dia shaso say dia na your trending issues abetoja and mete ebesum negusia for energy ara wo sef foforo bi kra abeto yinima na asem no de emu orempa na sesi ada pa de tese de ekoso wo man mu in terms of security ne nipa esuban dia wo mo edanedi no ya kwese yes, security no highly at risk. Say and should be ye. Now ya net clear inspection be betim de hu nipa adu nipa tutu ya nipa wo mo enante ye nema bi wo mo etu anama wan hwe enchen sem bi se de be rampant awo man mo na bi form the natural MMA kikasa essay NSA ene de ne tie Ashanti region Kumasi to be precise abetoja said driver ni bi just say we pie efinika mu obi anim botaya tai chana say dia na ka no de ye etuo akire wo bi fofra otu chisa moto ya say back no ya tricycle bi e fa na abobo ya idi wo de etuo no akire so upon no tuo prensa amata say wo hunsa manfo ba no so ebebisa na no asem de nti otu ta na mo na te say wo mo de agufo ba na wo se hunsa police for efremu no ana ono emu so e di etuo no akire ne ho so awabo ono anu ho tu ate say wo de akire ne nkwa ya sabre adani ensem kese a ekoso wo Kumasi ate so obi edwenwa won ti ase na ebuta for asem we bia poten esiye tech ayedu ase sam potem wono na asem no esiye na according to womo ejina womo di womani ehu binom na private Kia saloon driver yi na wono driver boat no o twemu na tese parking or parking the car na tese o parking the car no so no abobo ya no so no wo babi eso ewo car no mu atese wono so ejika ni bi nti obi nim se parking no wono mu kakra no hu se adwene no nya tese wo man kwa adwen akumu ana se womo parking mu na kasa e man hu so ani to chito de boy ya tese hu se no emi oba na se do drive abobo ya no no na o emi but in dem no the obema na wo drive abobo ya no wodi etuo no kire ne so born in premier sam awo hwe ase no no so ehun samafo na eba no so no so di kire ne ti so atese wodi ebo no hu etuo na ensem we esi ye no anam so ama police for be pm won wo mo de ni mu no de akoto Comfort Anochi teaching hospital na ebiem so no de obo ntuo miensa no de nyankopo atom we nya ne tie didim but critical condition no so eda ayaresabia woji ayareshe sabre menemo ekasa no na tese ensem no ehun foni kakra wo yenhwe na yehwe wi a eba na yatoa so na tena mekano pepepe na akoso ewo na tese sesi ade wunhu adwenkra woni petim na there be access to even arms bi atese sesi aye common na wo bi aye ya na tese wachituo nu obotuo no tese na ade ankaga na enye common but you ask yourself say den na nsan de driver ni a wo driving the car ye den mu konye tuo no nti wo hu se wo sa right ne se unibu efu obi anata obi oni obi nya adwe obetimi atwetuo wo no so di abo ni tu atese wo pese wo mfa nku no ta adwe na nka enye ade a wo ni padodo ni timba sesi ade abemu na no kire se bibi akoponi bibi enkoye anase esuma si dwabi ekoso atese eno ama akonya abeda wa wo ni pa biara Wara want to be enche the bufo so wara want to be enche na kono so na tete obi wen here obetuma boni to o manya sa akonya ni bia
wɔn de nya access to etuo no ne tu ba hwɛ kra nansan entem no am robbery cases kra aye rampant ne niam no so wɔn kɔ a etuo totoɔ ɛka ho bi na no kyerɛ sɛ esuma so dwa bi ɛkɔso ɛwɔ etuo ho a te sɛ yɛn Ghana fo anase security expert no wɔn hyɛ dɛ ni mu adeɛ ho idea bia because nko wɔn ni ma nko wɔn si ho kwan because se ade deɛ wo beti fichire kra robbery kra na etuo ɛka ho bi na te sɛ eni ɛya yɛ nyante ho bɛhia pa sɛ yes security agency for no wo ba mo so say police for say BNI say yoko national security wo bi biara wo man mu ye ban bo ho sem enhia no a te say ye wo madwuma se wo mo enye wo mo pe ho totoya na so wo mo pe omo nya ho ade bia no say wo mo so no wo mo hya se enye dwuma underground digging bi a be kire be bia ye this is masi edwana te say true to ton because me shop say I registered etua and ka wonu the need say on anta mu beku no hu na ebia mo to do kra wo hwe from ma as a frustration across road do and before you frustrated for no reason who from akra airbo at say go for dina so e de ye nyama bi on because any frustration nkwa and ka de nti and we betutu e de bobi no be hu say ye ba no so ade na ma wo to num say enye and wetu hu say ba so asa de etu na akire won ankasa won so na wo de abon ho na che say ensam e koso a hu be hia pa say eni ebe ko ho a ye betutu ho na mo na che say yesi anu kwa because it say me say de ya do so e wo man na say ye tete no do na hu nya say nipa be wo hu e wo ni mu say at any time bia obi edi tuo betime fi baby edi agina so eno de enye feeling a obi a epeni nte be hu be nya pa say awon baba go for o mema hu so no my inspections e was key areas a wo mu so say edwade bi sa betime akoso na say etu aye common wo no my investigation so ma hwe echira kwa no ko hu baby a efri ene de etie wo ho na cha say sa ensem bi say no abrase e wo oman mu na bi so for ya beto dai eni edi echire say butaye ta echire pa enam so e ma papa yi ag6 agina ya obo bi to ono amu tada ne to no editor no suku no ho no ebe ba na ye de be so mo so e wo efide so di teacher wa dwen e fa ho na ebie mo so do bo mo dia na share video e ma wo bi dia na follow yen e wo ye Twitter na ye Instagram account @tumagh_. Facebook so too much gh nana ama owusu enemy di nyame ya doma ye besan edi ehia be makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na behwe too much gh behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na